Urimi wa ngano ni uhimbiritio na njira nene ni arimi aingi kuuma kaunti ya Narok, kuria kahinda-ini gaka arimi kuuma miena itiganite mwena ucio mari mihango-ini ya kugetha ngano. Kumana na magetha maya, onjoria marauma miena itiganite ya bururi niguo kugura ngano kuma kuri arimi aria riu marateta makiuga andu amwe marathi kumagurira ngano na mbeca cia mathaara cia noti njeru ya ngiri. Kwina mbeca fake cirathiuruka guku na ni mukwenda mwihuge muno wona mbeca ugacirora wega utana cioya tondu andu aya mikoreno iraheana mbeca ici fake ni raia andu muno. Arimi amaroria arunao kuma miena ingi kuria kurimagwo ngano makorwo na wimenyereri munene niguo gwithema na kuhea noti ici cia mathaara. Kuna brokers ambaye wanaleta pesa na kufanya gunia kuwa pesa mingi kidogo ku attract, lakini ni pesa fake. Kwa hivyo naambia wakulima wawe careful au wajihadhari na hiyo pesa ya bandia ya kununua ngano, pesa ambaye hakuna pahali utapeleka. Oho arimi ni marakaira thirikari imathondekere barabara niguo mahote kuumiria magetha mao mataguthinika. Nitukoretwo na thina munene muno wa barabara, ona mundu arwara guku ndahota gukinya thibitari, na tukuhoya thirikari itu ituririkane ituthondekere barabara nigetha tukahota ona irio iria ciroima kundu guku cigakinya kundu kungi. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.